सभापति लिसे पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थगो पार्टी संघीय सांसद त मोहनी भट्टा लिटबी निर्देशन बिगुडो कांग्रेस संघीय संसदीय दलीय नेता तया तक्कजियादीमा सभापति देउमा सांसद तेता मोहनी खर्च कोभिड-19 संक्रमण उपचार व व्यवस्थापन नीति यागो कथा लिटबीगो निर्देशन बिगो ख कांग्रेस संसदीय दलीय बैठकी लिपा अनुमोदन यागो कथा सभापति देउमा थते निर्देशन बिगो ख पार्टी प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाडा जानकारी बिगो दो सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पार्टी संसद मोहनी भट्टा पाखे वगु रकम कोरोना कोषे जम्माइयागु निर्णययागु दो नेकपा संसदीय दलीय नेता तकजुयादीम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नाप संघीय संसदीय निगु शरणीय दल नेता व सचेतक तेसम बैठके मोहनी भट्टा पाखे वगु रकम मक्यागु वो कोरोना कोषे जम्माइयागु निर्णययागु क सांसद तेसम मोहनी भट्टा मक्याटुका ठुकी सांसद तेसन भट्टा मक्यागु पोषणाइएको ख थगु दल नेकपा संसदीय दलीय उपनेता सचेतक नापाचोङु बैठकके प्रधानमन्त्री वालि आ विषम परिस्थिति सांसद तेता इनिगो ठैगो मोहनीय भट्टा कोरोना कोषे जम्माइएको निर्णय उचित चुकु थिया दिल उगो प्रतिनिधि सभा नेकपा 174 व राष्ट्रिय सभा 46 संसद दु गृह मन्त्रालय तिथि विद्युतीय माध्यमिक संकटकाल व कर्फ्यू जुगो तका सार्वजनिक जिया चोङ्गो सूचना तथ्यहीन जुगो थागो दु मन्त्रालय छगो विज्ञप्ति जारी यासे मोबाइल सामाजिक सञ्जाल लिसे विद्युतीय माध्यमिक सुरक्षा संवेदनशील विषय या त स्वाना संकटकाल व कर्फ्यू टेको ठका वया चोङ्गो सूचना सम्प्रेषण याना जुगुली गम्भीर ध्यानकर्षण जुगु ख नेथंगो दु ठुगु कठाया सूचना तथ्यहीन भ्रामक निराधार व गलत जुगु व्यवहार सम्बन्धित सूचना याना मन्त्रालय पाखे पिटबीको विज्ञप्ति नेतनातगु दु अथेहे ठुगु कठा घटना या त गम्भीरतापूर्वक आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया न्याका इंकेको न विज्ञप्ति नेतनातगु दु नेपाली कोरोना भाइरस सिपिनिगुल्या सरकार सुचुकु खपिहा वगुदु स्वास्थ्य मन्त्रालय व नेपाली सेना पिटबिगु सिपिनिगु ल्याखा फरक पिहा वे व सरकार कोरोना सिपि मनुते ल्याया त सुचुकु दोपन लागु ख सरकार कोरोना संक्रमणीय कारण सिपिनिगु सीमा व्यवस्थापन यागु ज्या नेपाली सेना या त बिया तगु दु नेपाली सेना मंगो शुक्रबार तक थपिनस 889 सिपिनिगु सीमा व्यवस्थापन या तुनागु विवरण सार्वजनिक ख तर स्वास्थ्य मन्त्रालय निथहे प्रेस ब्रिफिङ यागु छोले थासा शुक्रबार तक मुक 715 कोरोना संक्रमण सिगो विवरण सार्वजनिक यागु ख निगु सरकारी ज्याको मन्त्रालय व सेना या विवरण हे फरक पिहा व सामाजिक सञ्जाल निसे तिथि सञ्चार माध्यम सरकार कोरोना सिपिनिगु ल्या सुचुकु गोथका दोपम बिया चंगु दो सिपिनिगु विवरण थते फरक पिहा व मन्त्रालय व सेना या अधिकारी तेस छु कारण फरक वगु तका पत्ता लगे यागु सोया चंगु खन थाको दु निगु निकाय विवरण फरक व कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन नीति देखा तब उच्च स्तरीय समिति न चुता पंका विवरण रज्जु यागो सुरु याना गुख थागो दु शुक्रबार निको निकाय सार्वजनिक यागो तथ्याङ्क 174 मिसि सिपिनिगो ल्या फरक खने दुगु ख मंगु निपेगाव दुने 3790 कोरोना संक्रमित ल्या उपगुडु थुकी मध्ये यंजक 2008 संक्रमित जुगुडु येले 281 खोपे 99 सुनि गले जक 2388 कोरोना संक्रमण खने दुगु ख स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम बियादीको जानकारी गठ नेपाली संक्रमित ल्या मुक 136,036 ठेंगु दु अथे दैनिक कोरोना या सक्रिय संक्रमित ल्या 40,778 ठेंगु दु मन्त्रालय थासा संस्थागत आइसोलेसन 13,851 दुसा 26,927 होम आइसोलेसन दु थथे हे क्वारन्टाइन चोपी 4,470 जुगु थागु दु वंगु निपेगो दुने 15,743 नमुना परीक्षण पीसीआर जुगु ख संवादक 2300 सुया ओपो कोरोना मुक्त जुगु डिस्चार्ज जुगु मन्त्रालय थागु दु थना डिस्चार्ज पिनिगु ल्यान 94,501 ठ्याङ्गु दु
यलया खोना सिकाली जात्रा सरखानो पितबिगु स्वास्थ्य मापदण्ड पुअंका येगु चुगुदु कोरोना संक्रमणीय कारण ठुगुसी स्वास्थ्य मापदण्ड पुअंका जात्रा या फुकम बिदि चुगु सिकाली जात्रा या सोगु गुठी मध्ये या छगु गुठी या गुठिया लिसे लिरासा पासा पोचा या सिद्धि गोपाल डंगोला जानकारी बिगुदु मनुता मोहनजुगु लिसे खाली मज्जी मगाको जकयाना जात्रा यागु निने जुगु डंगोला ठागु दोठो जात्रा सुस्थानी बाखने लक्ष्य प्रजापति यज्ञ यागुले से स्वागतका वेकला थ्यादिल स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा यागु लागि मागु मास्क सैनिटाइजर फेस शिल्ड लगायत पकम वडाले 21 मा उपलब्ध यागु जुगु दुसा सिकाली जात्रा या विधि कौला ठो पारु खुनु तगुठी सलगुठी व जहुगुठी पाखे छम छम मे बासेना सुरु जुइको ख मुख्य जात्रा पञ्चमी निसे सुरु जुइस जात्रा सिकाली दियले से भैरव बालकुमारी गणेश वर्मा महादेव कल जोकर्नामय ड्रन्डायनी वज्रा बाराही महालक्ष्मी नित्येश्वर लगायत द्योटेको पूजा जुइस ठो खिचा लगायत जनावर यान पूजा जुइ ठो जात्रा नेपाल सम्म 336 उले जुजु अमर मल्ल नेका दिगु इतिहास नेता तगुदु कोरोना महामारी कारण बुंगे नेकेगु मोहनी नख ठो डिछिमा पूजा याना कोचाकेगु जुगुडु दिन दशम नवमी दशमी एकादशी खुनु नेकेगु मनोकामना व हनुमान जात्रा कोभिड संक्रमण या ध्याने तया छिमा पूजा सीमित या टेंगुडु बुंग दिया जात्रा सुई निम पानी जु संगे यज्ञ रत्न साके बुंगे ठठे मोहनी या एजेगु सक्टा कथा या जात्रा छिमा पूजा सीमित यागु ख कनादिगु ख किपु नगरपालिका वडा नम्बर 10 गसी चोंगु ऐतिहासिक पलपुखु याटा पुलांगु रूप बिगु जुगुदु किपु नगरपालिका या वंगु नेकगु नगरसभा कोचिगु कथा किपुली दुगु ऐतिहासिक पुखु टेटा सनेसन व सम्मरण यागु आजु कथा पुलांगु ऐतिहासिक महत्व जागु ठुगु पलपुखु याटा नापाया हे स्वरूप बिया बानाकेगु थागु दु लुमंके बजु ठुगु पुक्ले थिति नख व जात्रा बले स्वाछा मागु चलनताको दु किपुमिते आरदे देपाक फेरब देगया मुट रहे टोन टगुदु किपु दे ठगु पुरखाया ठासे जुगु ओ थपि आगदिया ओ दिगु दियन किपली हे जुगुले मेठा मटसे किपली ते गु डाटा बिजेलाल श्रेष्ठ उगु टोन उले जयना दिसेन ठोख थे दिगु ख उगु ज्याजले किपु नगरपालिका प्रमुख रमेश महर्जन वडा नम्बर 1 के अध्यक्ष हर्ष महर्जन वडा नम्बर 1 के सदस्य धनबहादुर महर्जन पि पाकठा छायतिगु ख बाग फेरब गुठी व्यवस्थापन समिति नाय शुद्ध महर्जन या सभापति तेजुगु तोरा उलेजे समिति या दुज बुद्ध महर्जन या नादिगु ख भारतीय सेना चीन नापम विवादित सीमा क्षेत्र लखादिया चुमरंग डेम चोक क्षेत्र चिनिया सैनिक या त पक्राउ यागु दाबी यागु दु भारतीय मिडिया सोमबार जानकारी बिगु कथा भारतीय सेना छम चिनिया सैनिक या त पक्राउ यागु दाबी यागु ख अथे चिनिया सैनिक थ भुलवंश भारतीय भूमि प्रवेश जुगु थागु दु चिनिया सेना पक्राउ यागु सैनिक या विशेष जानकारी दास भारतीय सेना याना चंगु दु फाटु चिनिया सेना दठी लखाट स्थित सीमा क्षेत्र बंगु डन सिंह तनाफि जना जया चंगु ख हेरते चिनिया सेना आक्रमण पाके निम भारतीय सेना तक सिधुंगु गुदु नेपाल भाषा समाचार थाने कोचागु दु प्राविधिक भाषा युनिक यात सप्याबे सेठौ यात जी विनिता यात नगनिको उजपना जना छिगु दिन भिजी मा सुभा जे मा भा